مالباطن علوي ينكج برهوفيتي وسوجن هيئة تحرير الشام هاتشل هرمين ريفيبيريا خسر بجيبونا هن جوان كجبران هال جند علي شاري باجر كوباري كانتون فراتي بجيبونا ولاتيا كعلوي كج حمسية تشتكو بتشافي خواديتيا بجوه خوابيستيا باروكير او دبجا تشتكو داعش دكر هاتشيج بسر ولاتيا سوريين برافيدكه كان بهفرا لتشيروكو سربياتيا في ولاتي تماشابك قبل السقوط بيومين بري هلوشينا ريجيمي بدروجان گشتي شينين حمسه جبر هوفيتيا هتشه كوجبري باشارين براوي بون پشتي گو ام دروجان لبراوي مان هاد گوتن گو ريجيم هلوشيا دولتا كنو بري وبرنا هتشه چه بويا و وگرن مالين خوا پشتي هلوشينا ريجيمي بسيروجان ام وگرين مالين خوا لحمسه قاشو روش آسايا او لهي هيا دولتك ديمقراطيك و آزاد آوا بويا پشتی وی بسیر و جان لحمسه و پراوه هر تشت گوچتین داعش د سال 2014 ده باوای که هوانه لجزیره دکر لحمسه و پراوه کرن. طبعا ضلينا قاعدين لا شغل امرونشتی بون بیکارمان جارجاران سردانا که سوکار خود کن ساعت 4 آم پنجان مدری خوی ماله ببوریه که حسینی دیدا پاش دری جبر مند زانی کنگی وی بسر مدورن پشتی در دور هفتیه که خواستن بسر تاخن علوی ده بگرن دا گوچکان جدست وادرخن پیشی بسر هرما وادی دهب و نزها ده گرتن سوجو کمکوشین گوناین وصف کرن بسر وان ده کرن از بهنک حوالین خواه ین لور آخوین جمر را گوتن وان مینا لاوران بمره ددان و دستاندن خلکین وان هرمان جمال وادر خستن کولانان و دکتن مالین وان دمالان دشکناندن تالان دکر هر تش دکرن جوان برز لسر عرده دریج دکرن حقارت لوان دکرن و دهشتن مینا لاوران بکن بسر دجی بداران لواد خستن هنه کوم شیشان و آیگور دناوا وان دهبون او پر بخلکیره پر پیس بون جلي مينا ين داعش وطالبان لخوا كربون خلصوا مناطق وادي الذهب هيك بلشوا بشتي وادي دهب هاتن هرم ما دصد عربة درباس بون سترانين گوناين فهم کرن تكبيرات دناوا باجار ده گولار شاندن زاروك ترساندن زاروكين ما جتر سيرة دگريان پیشي کولان دگرتن و پشتر هر گروپك درباسي کولانه که دبون وی چاقی قیرین و گریا زاروکان دهات میرداخستن کولان و حقارت لوان دکرن محول دا بچن سویدا یان لبنانه لیجبر شرط و مرجان منکاری جبروی مبر خدا هرمین هزن سوریا دموکراتیک قصده من تلیفون خورتکی کر وی ام لور پیشوازی کرن